27 di bulan 11 2025 Iraya teka letak dum rakyat kenang musibah bantum daerah Bansigam Aceh letak dum rakyat kenang musibah Bandung daerah Bansigam Aceh di Aceh Teming Aceh Utara Ilm Pahraya Terah 5 meter di Aceh Teming Aceh Utara Ilm Pahraya Terah 5 meter letadum rakyat yang menderita harta dan nyawa li'irayame letadum rakyat yang menderita li'irayame 27 di bulan 11 2025 Iraya teka letadum rakyat kenang musibah Bandung daerah Bansigam Aceh letadum rakyat kenang musibah Bandung daerah Bansigam Aceh Temalangkahan Iraya punah Cudum rumah jiba Iraya Temalangkahan Iraya punah Cudum rumah jiba Iraya Ubina jalan kadungan tanah Kede pesaho ula ujiba Ubina jalan kadungan tanah Kede pesaho ula ujiba 27 di bulan 11 2025 Iraya teka letadum rakyat kenang musibah Bandung daerah Bansigam Aceh letadum rakyat kenang musibah Bandung daerah Bansigam Aceh DPD Jaya lompatan sedih Cudum abe rumongan kota DPD Jaya lompatan sedih Cudum abe rumongan kota pada dum tutu runtuh dum daya teguran Allah untuk semua pada dum tutu runtuh dum daya teguran Allah untuk semua 27 di bulan 11 2025 Iraya teka letadum rakyat kenang musibah Bandung daerah Bansigam Aceh letadum rakyat kenang musibah Bandung daerah Bansigam Aceh termasuk dan ilm pahraya Ustaz 3 ibabengna termasuk dan ilm pahraya Ustaz 3 ibabengna di
Darussaada urang mengungsi Persibelah diri ni bayi raya di Darussaada urang mengungsi Persibelah diri ni bayi raya 27 di bulan 11 2025 iraya tika letadum rakyat kenang musibah Bandung daerah Bansigom Aceh letadum rakyat kenang musibah Bandung daerah Bansigom Aceh Baponang urai raya dile ida dalam jitran tak tiga Baponang urai raya dile dalam jitran tak tiga Kampung Lumpur jalan karule Hancudum abe jud kuala Kampung Lumpur jalan dumurule Hancudum abe jud kuala 27 di bulan 11 2025 iraya tika letadum rakyat kenang musibah Bandung daerah Bansigom Aceh letadum rakyat kenang musibah Bandung daerah Bansigom Aceh Gampang Lampur rumah dumrile Badum hanale harta dan benda Gampang Lampur rumah dumrile Badum hanale rumangan kota Anem yang cuncut lepas dan sayang hanapan tinggai rumah pihana Anem yang cuncut lepas dan sayang hanapan tinggai rumah pihana 27 di bulan 11 2025 iraya tika letadum rakyat kenang musibah Bandung daerah Bansigom Aceh letadum rakyat kenang musibah Bandung daerah บันสีกอมอาเจ